Weru Wikendi. Ni wirikiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ntuku izi ya kiumia ira withaira weterete kumenya mantu jaraja gukarika ndene ya gichunki gya siasa na Martin Gichungi Ondula netete na mbere na kwithirwa kibangania mono na rwarero ntuku ya narua aria kethirwa kiariria kutharanira kwa kura ndene ya kaunti ya Meru uria Meru kwanza na kinya Azimio KA ethiritwe kigita ndiunga inyingi mono rutere ruru rwa kaunti ya Meru amuna ntetu iria nkureterete ni Seneta wa Meru Mithika Linturi gukinya Ntere Chegembe na tigania kiri rugendo rwa kuromba kura chongavana. Mwandiki munene wa kiama kia Ambassa Laji Mwendia kuga Linturi ationa kura nontu atena kiria akathithiria Ameru. Mwekuruguta uturo nyuma ya kuira nyomba anabawe baire bakigwata ngurario mutino ne jo mweri jo mwake nyuma ya mtunge wanja uguta uturo. Na kirege chunki gya siasa tukamureka uthuraniri bwa kura chia Meru ni ngwataniro ya Azimio na ya Kenya Kwanza. Mbeta kwa Maureen Kinya, mwananeto Mathio Ntukanarua ni Purity Richard. Seneta wa kaunti ya Meru na ureo kuruira giti kia ungavana wa kaunti u Mithika Linturi na riongete Ntere mwanya cha kaunti u. Akikwena mukatiko jwa siasa cia giti kia ungavana kaunti ya Meru no juitite na mbere na gusasa na arua Mithika Linturi ayukinyitie Ntere ni ijisia igembe mbere buru kanise ni akathuriki ya thirujine na yarubwa thirwa muthara tigania batu bwawe bwa mbere ya Kristo walitari nerere iromba ria mwanya kuthithwa iguru ria thiri kithurano ni kijite na rejairi Rais Uhuru Kenyatta aromberwe atigutonyera siasa. Turombere Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Murungu amuringethie amenye nthi Kenya ni onenekiwe amenye nthi Kenya ni oneneke batu twinthe turatwikuo na ina highest responsibility ya rais wa nthi kuhakikisha aki na uma ibutendeka nabo murombe Murungu amuringithie nkoro aumane mantune ya ndwa cia urombi bwa kura atie ya Kenya bamwe no bakenda kuringira aira icio Kenya gitumi gikinene nakio manto yo tusukumithia project ya we ya umba kureta thina inene muno ntwire mbunge itari nene imbisi itara kibake burako wakari Kenya ke ya 2008 burako wakari iromba rejethatu ni iguru ria mushindani nawe gitine kia ungavana tawe ngavana Kiraitu Murungi na kinya kiri murwiri Rais Raila Odinga ni kwithirwa ariuga mandiko jabe yene jonekene ruthingone ja kiugaga menemenete Keri na Perezi na njota na yonekene manga nyoni ikionanagia weta Linturi niwe agatwika ngavana na William Ruto atwike muthamaki wa nthiguru ya Kenya thinerere ta thina Kenya ni antu kuria witikiria resort cia uchaguzi na akuru baba miaka 70 witiora baina thina indene no ntukinyere abo kumea kurio twari na debate ya mangavana ndene ya TV na tumeme kuri webo kumea tu sindana noe awiri ko thia etikirio sindwa asindwa akawari kutumbikana uno yo tabie muntu ro cia pisha asindwa kura no ora ukasianto streetine asindwa kura no we ora ukura reli asindwa kura na nabo liongirite oro ndene ya Meru kunyo ibaromberwe kenda bamenya this is not about them is about us nora wasindwa kurene na igonje hane etere miakengi. Dennis Mugendi Weru Wikendi kanise ni akathuriki ya athirujine wandi ni athirujine Igembe Central County ya Meru.
Akiama ba Kenya Kwanza na Azimio ni bonekete bari na kiuthi giki umoni onto bwa kugambia Meru ko bagwata mbaru kithurano ne kinene kizite kambi jicho izire ni chionekene kuriunga Meru kagita gwa kagita na tarua ne Azimio bobu ikarika ochindani bonene ne bonekete kura cha Meru ikitharanirwa amona bu kambene ya Azimio ni kukuoneka kurega kugwatanira bwega ngerekano ya Meru ngabana Kiraitu akioneka taka ate kugwatanira na Peter Munya kire michemanio ije ore itigerie nthiguru ya mieri ere twita kithurano ne kinene ne kuona no wewengwa ukomba na rwirone ruru muthuru ndio kina gutwacho kire rugono rurwa kichunki gia siasa. Kulingana na ripoti cia uchonkuni iria ciumirite kwa Kagita na Kangi kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ithurite muno iri kaunti iria irethingatite munini wa mutongeri wa mugongo Dr. William Samoei Ruto na kiama kiawe kia UDA akirikano Ruto na thite ndiunga nyingi ndene Meru na Tharaka Nithi kiri gucwa giti kiawe kia mutongeri wa mugongo kiri ndiunga ya muthia rirakinyite ndene kaunti ya Meru na menire muno baria bari bia mene bia gikundi kia kisiasa kia Azimio. Sasa niulize nyinyi, mtafuatana twende kuzimia ama nyinyi ni watu wa UDA? Mtatupatia gavana wa UDA na seneta wa UDA na mbunge wa UDA? Hebu nione wala nasema kama unaogopa Kenya Kwanza sababu ya kuogopa wewe kushikwa, njiusulu sasa uende nyumbani ukapumzike. Wa Meru watafute viongozi wengine wale wataongoza. Harambee! Ile kitu ambaye anapaswa ambie wa Meru ni kushukuru wa Meru kwa kumpea miaka 30 ya kutawala hapa Meru. Kwa hivyo wakati umefika apatiane hiyo fimbo ya uongozi wameweka Lentole tukishikana. Ni nyinyi mlimwambia aende Azimio? Ni nyinyi mlimtuma? Sasa ndugu yangu Kiraitu Murungi, pole sana, wewe ni rafiki yangu, lakini gavana wa Meru kutoka sasa ni Mithika Linturi. Amana bubu nyuma baraba kuchwa kitikia urais kutoba kithurani ni bao Ruto akiyukia Rigathi Gachagua na Raila Odinga jukite mathakarua aja nandi kiuthikia urais kiambia kwichora kulingana kiuthi giki muroto jwa Ruto ni kutharia kambia Raila na Raila muroto jwawe ni kuona gutonya na aria Ruto ena uge gutegera rutero Raila kuma kujukia mathakarua muroto jwao ni kuona rutero ruria Ruto ena uge muno kire Mount Kenya ni bagutonya muthio jwegoro kiri bonde uge bwa burari Kagita gaka rutero Mount Kenya na kinya Meru ni rwambite kugaruka. Tuko na baba, kila kitu ni sawa sawa. Sasa mimi nataka kuona sasa ndio nimalizie nione salamu za Azimio. Za Azimio, za Azimio. Azimio, Azimio, Azimio. Wimbi ya mabadiliko imetanda Meru leo. Newo kanate huo. Hata raundi hii baba ako na 70%. Sasa mnajua nani iko na 30, si ndio? Kwa hivyo msipoteze kura. Baba wa Meru wameamua. Wa Meru wameamua. Wembo ruwa moto wa Raila moto. Moto wa Meru moto. Moto kwa Tigania moto. Hapa kuna baba, kuna mama na mamba hapo, na ukiwaona wameshikana Meru imeelekea barabara mzuri, si ni kweli? There is a wind of change in Mount Kenya region. Na the wind now inaongozwa na baba. Na hiyo tsunami ya baba imefika Meru. Hapa Meru tunataka 70% ya kura ingie kwa ndebe ya baba. Kiraitu, when we came here for the BBI rally, this was not the mood. Ndugu Raila, I can assure you, wa Meru wameamua. I'm actually one of them. Si wameamua? Wangapi wameamua? Mkiona gavana wa Nairobi Meru ambaye ni mtoto wenu wa kutoka Meru, mjue baba amepanda mlima. Wale ambao wanakuja kutuletea siasa ati baba hawezi panda mlima, nionyesheni amepanda mlima. Mboni hii.
Martha Karua mweri umwe juthirite nejite Meru maita jathatu. Ria mbere ariti ni Munya nyuma yawe kuthura munini wa Raila. Nguruki ejite kairi ndene kiume kimwe maita jairi. Ria mbere bena ngavana Kiritu Murungi na jathatu mucemano jwa Kinoru. Meja jaja onthe ja Karua ni gutigira ni bakuona uthingati bunene. Thina ire eterete Azimio ni ndwa cia kindene cia kambiji. Ikarikano egoro mutongiri wa ntubena mawathe no maiki makarina no wenko urari na umiria bo kuga uma. Aja kiuga Munya na Kiritu bari nyomba imwe indi batekurira thani nemwe. Lakini nao mandugu zetu wala wanaenda huko juu, hata wao watu support hapa tu rescue kiti yetu ile inasaidia walemavu. Hatuwezi tuseme tuna support juu na hapa chini sisi tubaki tunateseka. Na ninaomba baba, wakati unamalizia, tunataka kuona Munya hapa, Kiraito hapa, hata sisi tujua hapa tumebaki tukiwa safe. Akionania ugwati bunene bwa Kiraito kwa gikiti nontu ba Munya kuria kumugwata mbaru. Aja nandi tia kwe musoro juju ndwa kambia Munya na Kiraito. Munya kirindi unga ciawe kaunti ya Meru bethirite bena mpuru wa buri. Musore wao akui na kiri misemani eji betho bakiregana muno no tongere ba Kiraito Murungi. Anto bapore mali yenu yara umbikio bukuria muntu akuraire chai ya chiringi ana. No mwinire utunakurire chai. Mantu anga bantoete nayo. Nanti aria ya ora ndiari ya ora ko ora twamuyokerie twamuthania uongozi wa Meru County erware turi ao mutiania kakurira mwembe mwimenti ne bonto mando brantu beto kinyaga wakoi kinyaga wakara no Nejuna nene kuonania ona kinya kithira bonda bere kambi Azimio Munya ate kuwata mbaru Kiraito kwa ngavana. Dande matata yangi tuina yo yariku. Ate kuchwa giti kya ngavana. Na into chwa wite na wali. Imbito chwanira. Okiri kambi ya Munya mbajukite mbunge wegembe North Mauka Maure ta mundo gisiasa. Gitumi baugite Maure no ari mustari jwa mbere kurigiria Munya kwetho munini wa Raila. Uju ni Ayubu Bundi muteteri wa kwe wa Munya. Kwera Mauka Maure no thito mustari na jwa mbere kurigiria Wasiri Peter Munya atakaerani metio Raila. Including wakiri uwe muchoro wenu okumaiment utura Nairobi. Aprepete document ya wita kotin kenda Munya ne morani metio Raila eta kotin arigeria kuwa kwenda kukwira nyakethiri bukwaria babu itobwije na msarendo tutemo support twe timu yetu tute support njenzi ni ko bukwenda na nyama kwa moru tutemo support na urambi seje gwichora nandi ni ate Mauka Maure bagitana na Kiraito na Mauka Maure bakitegwiganwa Munya na Munya nawe batigwiganwa Kiraito anyandene kaunti Meru undu bubu bomba kutha bweno gwati kirikambe ya Azimio indi amena bubu kanyoni muntu kagikunyira metha ya gichunki na ate Munya weja kwithura kagwata mbaru Kiraito Murungi no mwanka bakarendi methene na Kiraito kugaira Munya nusu ya thirikari yawe ya kaunti miaka 5 izite Ndio bikaita muro. Onto tuki ubato ina weke dima. Obu kedabu ina wasiwasi. Tumeobo tiankulia. Bobu na ndine bagutegerwa kone kethira bwa karika. Dikana Munya na Kiraito ni bakethanire kairi mbere ya Raila. Indi nkethi cia rugo. Tunataka kutembea pamoja. Hapa niko na viongozi wawili hapa. Niko na Munya. Hello. Na niko na Kiraito. Kiuria kira kinene ni kethira ndo ya Munya na Kiraito kayumba kunyange uge bwa Azimio ndene kaunti ya Meru. Wa Meru mnataka tufanye kazi na Munya. Bobu ne bakenda mbwa 10 ni kethira ngwatano ya Azimio ikomba kuona kura nyingi ndene ya Meru kana munini omutongiro mugongo William Ruto akaja guchokera kairi akethura agichokia kura ciawe irikwirikana nigarukite. Muthuri Muriuki, Kichungi kia siasa.
Hore gĩcigo bunge gĩa South Imenti gĩtongerete na wingi bwa ringi kura mũkĩama wa kĩama kĩa DP kana Ambassa Alhaji Mwendia na arĩrĩtie uringi kura gĩtĩne kĩa bunge Ntere wake arĩa augĩte mũrĩrigĩte na kĩama kĩa Ambassa kethirwo akĩona kura itekũnyira 80,000 akiuga bobo bokombeka nĩ ũntũ kinya mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Kiraitu Murungi nĩ wa kuma Ntere nĩ arĩa etĩte na mbere na kũmeneria Seneta Mithika Linturi akiuga atethirwa agĩchinda kĩthurano twĩtĩte Mutuikare ne agutwacho Kagite gaka siasa shagite kiongabana igwete monkia ja kaunti ya Meru ulina rwidi bathatu bali na kathario bwega bauni ya mwena odogi karirite ngabana Kiraitu Murungi na kiama kia Ambassa Seneta Mithika Linturi na kiama kia UDA na mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza urane Murwiri Kiumbe bo bathatu bakionania wiru bo bakugambia kariba gicigo mbunge ya South Imenti kira nikyo kiri na wingi bakura na ndi mwandiki wa kiama kia Ambassa Alhaji Mwendia na ugite bone baibangite bakungana gutigira South Imenti bagaketha kura nkurukia 80,000 mipango iria turi nayo on the ground tukeja kuona kura iria nkaiburu South Imenti tukethra twina kura not rest itena mira 80,000 South Imenti na twi tayari kandauga a conservative very low figure. Therefore, ibajo kebe this to the bank. Kiriala jugite mukari wa South Imenti na kumenya mwerekera jura akajukia kagite na gakaithurano. South Imenti anto batiriti. South Imenti anto ibabome. Ibeje baturetere chai na mandasi tunywa na ture. Ende muthiene. We know nara twitite. South Imenti etekorie kinyawe kinyete ena bia. South Imenti etekinyete au ekinyete ena anto batekuthugania. South Imenti anto ibabome na ibaije ni ubetete na ibaije kiraba kwenda na chiacha na muthia burwa Alhaji akimurika Mithika Linturi na ugite atiringirwa kura ni untu wa mururumo jwa kiama kia UDA abagategera ngugire thirita akiritira mumero kwa wathani bwawe na kinya manifesto jawe ni jariku therefore kinyo chitha kabuti na gakiama no kethro tewu urathithagia Ameru batekunenkera kura jonturi kabuti na gakiama fulani Ameru kiama kinarikirio bakendo gutega muno bategere kondie kwengugi batege na urathuri ngugi mbio raitaga batege manifesto ekwimbio kugo kathithia na baone kethra manifesto realistic kethra manifesto eu kweri no ikare ou kuga no ikare muntu urana beto batega bakona ro mondeo te muntu na aruo na mwekuru juruja na mwekuru akwe na mwekuru mutukwaire na mwekuru wa chinja yekuru ja vesti itokwenda muntu wina gintu kira kinyantu beto bomba gutega bakandi maya ana beto bakuona bakairiria gukara jagwe mwinge jo utega jo kairiria gukara jagwe muchiari agutega akairiria mwana wa kara jagwe Tastar mpoto murain kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera nteto cia weru wikendi rekwa rito ni Mutugi Kare Nĩ kuma kĩrĩ rũgano rũu nĩ ũtukona kanya ga kũnogoka ũngĩta kũranja ncokerete na Nteto Nkuruki. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mwabatu ja kujonde jogi moba mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremo ni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto Nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Agwe kanoto lingere thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano.
Dadi chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Betagwa Kathuri Murungi inkuboromba Meru wondigire kura chia seneta wa Meru nikenda mpumba kuma nara senate ndeta mbesi nyingi mono mashinani mbese iria igatumirwa kukiria Meru na gwitiria Meru kuma rere enanga karia mbese iburu nonto eu ne nguge ya seneta kuhakikisha mbese iri kuja Meru si gwitira Meru nguge gachomia nchoke mponde sheria nyingi sana iria gusikana na manto za devolution nikenda na sheria itumirwa ni gavana wetu omba gukira na cia Meru na nda seneta wa Meru nkomba kuleta mbesi nyingi kuma na kwa national government komba gukaria mbesi kabisa na nkomba kinya gutunga sheria ile igateithia gavana kuthondeka ngui chonde cia Meru ile ikwenda. Anto beto bakira ngondu bita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombe tikia MC akira ngondu honde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntomeri ya kuta eje ringa thimo namba 0705 247786. Kambuni ya area ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day rekethro erekiani negia showground ni njuma ya tariki 24 mweri jojo kwambira thainya cia rukiri na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene mono tariki 24 mweri wa 3 this time kwenda arimi baumira baba ingi nikenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi tuketha twina ng'ombe nkurukia 50 cia arimi bara bathiurukite nikenda arimi bangi bona na beta kurithia u Neko utobari kabwinde mono ke korobo gatigwe ninja mare ni bwinde boya bokongwera ntukuje yeto ntuku ya arimi no kagita murimi otigwanja jeni na winge itobweterete itobubanganitie manto ja mathongi twena ng'ombe mwe ukamorita 60 na ndenda arimi beja bona ure murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cio injeru bya kuria bya ng'ombe na chumbe kenda muntu onde omba kuimprove farm wewe buni sana ntuku yetu ya field day tariki 24 njuma wiyejete ikethe na ara gito showground kwambiria thainya cia rukiri eja umenye manto mwanya ja urimi na urithi bwa ng'ombe uongere karia gwa kunja murimi ugakurukiro imwago jojo. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Ngokugwata ogeni oringi kirinteto chairu tha ithatu ngicokera njemwe kuma kieni mwembe ni ukiririte na kithikiro nyuma ya mwekuru mwene mushijo ukwira nyomba mwanka gukwana na bawe baire bono kiracharera jaeze ya kinyo wa Titans ringikite na gikuwe kimweri jumwake nyuma yawe gwithirwa bagita ithemu tutikathomi wa kinywa riri kana kumama mbere ya na bawe bara barombire kuono kwa ne antu banja nyuma ya nyomba kugwata mwanki ana baba nandene bakwa mukirotungata sibitarini ya Magutuni. Mati Mugambi na Ntetweje Akeba.
Bana nkinya kithikiro no akithiete na mbere gukunika mucii wa Njera wa Taitasi kuma Mbarichia Kieni wandia Mwembe kiri gicigo mbunge kia Mara. Bobo inyuma ya mwekuru wa nthaka ya mucii uyu kubira nyomba ntugo ya Njuma mwanka gutauturo bwake ntugo inkai inyuma yethe wa mucii uyu kubatiga. Oua ilile kunwe mwekuru wakwa na riu ndatigwo na twana tuu twiri na mboici uyu yakwa no yakwa uyu ya neo ya ewe ya bokwaga ewe yokoire tutwili ona mukuru wakwa andikirwe mweri wena mukuru wakwa ni my husband Titus ako ndikwa mweri wena menyo rurubundi onabu nkiugaga nkunogoka njare yakwa nayo ya ndagwa ya yenia au rurubundi etonabu o ni mukwa ni mudakwa wakwa o ni mwana ni mukwae wo urathire nawe mukou ayo nawe atudinite miaka mingi muno arari omuntu utigwiumba kuringana na atori banture nunu ambu begirwo tugo na bakeja bethira nyomba ya Kinywa wa Taitasi ira inthaka ya mucii uyu ikibiyaga tukineja na mwanki ula wai mujuju tinkithengere kanuntu tinkikuluka lweko lwa yale uria tweja riu noka twegwire muthakwetu mwenda nwe wegwire mwanki ai nyomba ale gaiti na komba gwokorea tumbratha stuto ni mwe PP1 ulonge standard 2 ende gina akorea kugia ndirishani yeu tori baba bariuga ati gatwana twiri turatuma michibitari ya Magutuni na Mabirwa kuma nyomba enu gutire gintu kingi kionokwo kiri nyomba enu anagenda kumuruta muno kwatiga gina ni munene chachi thati atengiomba gutonya kadirishani kau na mwangi nawe yoko nene ya muno rimwe ndarugorire kadirisha kau kwatika mwangi rino wona accessibility ya kumira kadirishani kale kwa gumwenda ona akendaga sana kuokorea gina ona akenda kumututeria muno nawe atengicoka uri akatatu ijalila ndejire ntaombire guteria nombi nguo na ino kuona utikuona na injelu Kinywa tigitwo atari gintu atori no abakobanga mathiko na nkinya guchwa mbeca cia kuonokia mioyo ya twana turatuma michibitari ya Magutuni na mamaimo mathina mara mucii uyu gukurukira na mara mabakiritie mpio mbeu yaina ana baire na gina lakini gina ni alemerero kumira kadirishani kau na nkinya mwanki wa zidi nuntu arukugwata nyomba yonde ya umba kuya amwe na into bia bionde bibia nyomba eu mtu onde na nkolombega ki mtu agerie umirie eja tutetherie nuntu twina budget nene ma twina budget yokinyia ngiri 600 nikanda tumba kumwakira kanyomba na tumba kurungamira mathiko nuntu jonde kaithijaniritie amwe na tumba nkinya kurungamira na bau betu be thibitari na ikandora bau mathibitari beja bamba gucoka cukuru kiripotera wero weekend kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi ene chukuru chantu kiumbe kuma ntere cha tigania ni batariritie mathina ja mubango jo mweru jwa kithomo baugite bate kumenya mwerekera jo bakiuria inakungwa ana barabara kirasi kia grade 6 grade 6 bakethro bagita barikia bakiuga batena akubaikia nuntu bwa kithomo kia junior secondary nande ni bethiritwe bakiromba thirikari kwethro gitariria mwerekera jojo kenda bomba kuibangania na kwebukana na rwiro ndaikene amuthia mukiri mithika ni agutwa chikinya Egitenere kweregeri kwethira kwena igerio maita ya ile kia grade 6 na class 8 baranyumene beregeri weta secondary atongerie bacukuru cia kiomuntu kumatia ni bonanetie kuria kwanirwa kwao imibango erarwangirwa kithomo rweneo manto na yegie burana ba muno ba CBC ba kila kuma primary weta junior secondary kinya kethira thirikane nethirete kiwa na iratibia kwana na into bingi birabi kwende kokelia na ba mwankatha thirikari tatwira batwi twi private schools iro gutubatio play kenda twitikirwa twithia twina junior secondary schools tutukumegitha tubati ku register secondary school kenda twitikirwa kwithia twina bo tutamenya exactly what should happen so tukuria Ministry of Education kukombikana no tukumegitha kwina confusion we are foreseeing it batumba wa community ana wewe bonde bro kwendekana batu enda tu private sector especially private schools na tu bobo thugu no kuona na betu ba isafa no ntubo kwithia bati kuona kuntu ko weta randa ikere kinyogwa so to the minister of education aruta secular
atwira roye tu private schools ni ri ku kiri junior secondary schools kombi kana kida ku bakwenda tu accommodate na bau atwira requirements ira bakwenda in terms of infrastructure nigenda tu waka. I advise the ministry to look at ways of partnering with the private institutions to see how best to deliver this. Na tiari mwakibe mundu ne ontone bo nonto kuringana bamwe batiari barato araneretie na bo ko mananga ike mwana au maskuru ao nonto bari watuike skuru iri yakwena batwe na skuru iri yakwena batwe nyingi de school na onte kurirwa mono kwa ndira inde school okay kwethira chukuru yete ndira na bo skuru ira baitete tukaro baite chukuru chamichi yake itwa kanya ka challenge skuru ire ingi nonto ana betu bamenyerete mboningi facilities baita skuru ire ingi compound kenda bamba kuthoma boya. Wazazi hawaelewi kule watoto wao wataelekea kwa sababu mara serikali inasema wataenda katika secondary schools zile ziko karibu, mara wanaambiwa watabaki kwa primary schools. Kwa hivyo wazazi pia wamechanganyikiwa. Kwa hivyo ni vizuri pia serikali iwape mwelekeo mwema ili wazazi pia waweze kujiandaa. Amona bokuringana mwerekerio cukuru Mudhara Complex Edward Kobia akiarie gitare ntukwe kwaya na tie wakana prize giving day cukuru ne awete cukuru tia mtu kiombe liburu iwitie kwa ngarama ya uturo ikilika no kinye kithomo kia CBC na kionoge kwenda intobio tumirwa ne aritwa ontubura bokumira kinyasi ari cukuru ni kuka kurema Quran no ntubora prices ikarite ntukorware ogia kwa ilia dato seta fees yetu mpempe chorwangiria manana nankuni 90 kgs na hindu aringiri thandatu everything itete akulogire githimi na ndi mwache nabo kubaitie mbecha kuongela fees rimwe batikuelewa nonto nyabo no bayelegete u ntikumena ate thirikari tu no batikuona bore batiku subsidize kithai muguta kureta thina well ni batikure njira batiku subsidize kenda maisha amba kurieka na kinyaro terwa skuru kire arimo nonto kinya thirikari bua ire ona yakana bonthe bare kunara Nairobi na area sina the mashinani kwena mantu maingi arachiari batikumba kwa fund nonto ke okompea mwana ina Nairobi no rai mashinani na abe na mwanya yo mnene. Kiripotera Wero TV kuma Atiania Mbeta wa Mukiri wa Medeka. Ntuko ya narua mutongeria wa Nthiguru muririgitike mutongeria wa Nthiguru Raila Odinga mwena munini wa Wero Neruru ni baikinyete ntere cha Kasarani na araba gwatanirite na etikia bandini imwe atongeria baba gwatanirite na etikia bandini iya ya kurino kenda gukungura miaka 101 ya witikio bubu Nthigurune na ngina ku munini wa mutongeria wa Nthiguru na kaborio yawe ni baikete siasa chao ntere oyuche Nairobi Jacaranda ni arabetete na mbere na kuthaitha Kenya kubaka nyaka gutongeria Nthiguru kethuranone twetete. Munini wa Rais William Ruto muthenya jwa narua na kaborio ya Kenya Kwanza batindete mushine munene jwa Nairobi arabathiurukite kenda gutigira kura cha Ruto hii kung'ana kenda atwika rais wa batano. Jamaa wametuzoea, wanafikiria kwamba Kenya ni yao, lakini tunawaambia mwaka huu my friends, watoto wenu na watoto wetu na watoto wa mahasla wataketi meza moja kupanga taifa la Kenya. Kenya si yenu peke yenu. Ni kweli ama si kweli my friends? Hii maneno yote mnaona hapa ni vitisho baridi, lakini tunawaambia mumetukalia ya kutosha. Kenya si ya famili mbili ama famili tatu. Kenya ni ya Wakenya milioni 50 na tutakomboa taifa letu tarehe 9 mwezi wa 8, mpende msipende, kwa sababu Kenya si yenu. Tunaelewana marafiki? Tunaelewana? Nataka nisimame na Mheshimiwa William Ruto kusema kwamba sisi watu wa Kenya Kwanza, nia yetu si kutumia vijana vibaya, na nia yetu sio kuleta fujo katika Kenya, na sio nia yetu sio kuharibu uchaguzi ambao unakuja wa tarehe 9 mwezi wa 8. Kagitenio kauna yonjore azimio etongeretwe ni Raila Odinga na munini wawe Martha Karua ni bagwatanirite na Rais Uhuru Kenyatta gukungwira miaka 101 ya ndini ya kurino. Kuna mambo mbalimbali ambayo tuliongea na nyinyi wakati tulikuwa pamoja, na najua ya kwamba
Pahali ambapo mnajenga shule inaendelea, na hiyo tutaendelea kusaidiana. Juzi tulikuwa na General Council na wakaniambia pia ya kwamba kuna ardhi ambayo mnatafuta ndio muweze kujenga kama ni conference facility na mambo mengine. Na hiyo leo mimi nitatoa hiyo, niwapatie title deed yenu ndio muweze kufanya hiyo kazi. Aria Raila ugite agatigira ni akureta Kenya na dini yamwe wona atonya wathanine. Akorino sasa iko miaka 100. Waswahili husema ati hiyo ni kukula chumvi. Akorino imekula chumvi. Na ukiangalia historia ya Akorino, vile mataalamu ambaye amefanya utafiti ameandika, Akorino imeanza kama kikundi cha kupigania uhuru wa taifa letu. Mambo ya ujasiri, mambo ya kusimama kwa njia ya haki ili waonekane ya kwamba taifa inabaki kama imeungana pamoja. Kwa hivyo sisi tutazidi kuwa na nyinyi. Abiashara thokone ya Kirwa ni bachumirite na muthuro jo munene na kugita maandamano kumeneria wamba bwa into biao tukubwa gukira narua akaribaba bariuga amba wakagita na ndene bethirite bakibate magantame bakiorota wagibwo karia na kuwa kinya mirango ya gutonya thokone u nethiritwe kinyangwa na mwankera nande itathondekwa mawira kirigia gatumenyithie nkuruki. Baune ya biashara ba thoko ya Kirwa gicigoone kia Buri bara barokire rukiri tene na kugita maandamano bakimeneria gutabarikia kwa wamba thokone yu mathaene ja utuku ontuire kauma into bia bia mbeca gathomba bikiona mwene utuku kaundu nene bitione mukururio totori mono muthenya jojo na arua no ntobwa kwithirwa batwe atoi tere mwato ithokone ya Kirwa teja ere teja thato teja na itwethira tokiugaga itokuiwa twethara twekirwa thokone aja tokuiwa mono na tokiuga tokuiwa ito anto beto torayero twathira into torero into twakoba into tokendia into tokare anto ene ogoro rande torethire into bigweta birajo kerwe bionde totiona nyake obaria tasi jongo ja bwendagia aja otorwa na kibiriti nande tokori wenyangia bore kobo thokone Kirwa osimani wetu kethera ariko tumumenya na twaririo kethai kwandikwa twandikirwo nge kaketha gatikuti kumbikana batu twirwa tuisoti thina cia twandika wetu naruo temukanso gakinyaja na togote kanso ariwa witathi atia ekwasio na igete kugurika ukeza bikorana ndwe bionde biekera ngarene ato ibaiye ba muntu na twana ageta gwikonota agaitamba inge cia kugura ikwasi ya biuna biashara baba barugate bo ambaki endi thoko yu nerumeri na mathina kathumba jara ja kubarigiri biashara cia gwita na mbere jare kuingia kwa ruko wagibwa ruje na bioro bitheru omwe na mirango ya thoko ukume kuthuka itaro cokanirwa gintukira bakuromba thirikari kaunti ya Meru gusumira na kubategera na mpui na nikio nkuruki bagwite kinya mbeca cia kanjo batumba kuthwa bakigita muthenya na arua mwankarero mbara oro komba kuthwa bakithikirwa na ndi tonera ntuku ena arua kaba torongame tonekana tukona muntu akotothikiria no ntobwa kwithirwa batu turi ekuru turekurinya turi masingo mothers tureta tukajokia roni atukajokia roni twajokia roni tukagura into twetiga into bietu aja abo kuiwa twibao twamwete otakwendia kenda tuthikirwa na arua tugeta tutiendia twinthe kenda tuthikirwa kana ndi turanogere no ntobwa kinya biara thai bugeta matejare na mire mwanka kibaraba kwendia na arua nte kumenya ketha bakomba kwendia mbuga nkiariria point yengi irutererwa roje thoko ya Kirwa nene beto batu tutiona roje rwa kweria kinyanjara tigo ukorona eriku na matangi jario tukiarira rutere rongi point 3 ibioro biongwa ama ginyo jo umaire iguru
na nde batu tokoria ri batu tweba tutekweja kinya gutegerwa ingi thoko yetu turenderia kiarene bioro bitethambagua ukigura mboka rege kunuka ina thirikari ikira itwiri ke tutere onaga ito thirikari yetu tuthikirani tutokonaga ikuiwa bamwe batongere bakiariria ekuru bau bara bakurira muthuro jo munene na kugere kubakiriria ni baugite uju thoko imenyairwa ithirikari ya county na iketu mitukwenda kumenya mbere thirikari ya county kethira kwi jukumu ejokia kenda yomba kumenyera thoko eriku kenda tumba kunoka kia mbere kwithirwa kwina weru bunganite kia biere kwithirwa ethirwa istima kana rwega rwirigeri bwega kia bithatu merige thithwe bwega ngiromba antu betu atiri ndeto ikenda chuma kubwira twiromba thirikari ya county tunge mukono twingo tugwatanire ikenda ntu kubugeta mwega nontu batu kintu gia tucho solution kwambiria rojo ura gutiwa ga kwambiria na arua bondi ngiboromba tugwatanire twinde na gweta muchamani bukeja ikenda tukombo tegera ndeto ici ki reportera weru weekendi kuma thokone ya Kiru gicigona kiburi mbita mawira kirigia. Seneta wa kaunti ya Embu Njeru Ndwiga nendekithitie ati mangavana baria baumarukite utongerene batibati kwewa kigina ya kubaania mwanka bethirwe bachunkunwe na gukurukwa ni nkiama ya kurwana na unkumania neyo EACC. Ndwiga ariuga baba inge bamangavana babane benyangite kigina kia mwingi na bati kubatara kuana batirite muchara jwao jwa meya. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Njeru Ndwiga ni urendekithia gavana onthe aria marauma wavisire vuva ya miaka 10 matikambe kurivwa mbia ciao cia pension matari ambu kuthuthurua uria matumirite mbia cia mwingi. Ino ni vuva ya kumenyekana ati mugomo uria urikuo wa marigitari thiini wa kaunti ya Embu ni kumana na mbia iria marigitari matinagua nuate itakinyaga mvongere iria ciagirire na varia mbia ino kene kuria ire. Count aya on the report cia CPAC kana County Public Accounts Committee ikiuma wone tukwenda ndo na wa EACC anti corruption na makoro maiva. In fact uria turenda county kuria governors makoro maya outgoing gukoro kwina active audit na audit irega kinyaga Senate every 3 months. Governors aya governors outgoing matikambe kurivwa mbia ciao cia retirement kana iria marivagwa. Number 1 twambe tukirie na maundu mama na varia Njeru Ndwiga araruta mavitia mbunge ya kaunti ya Embu ni undu wa kuremwo kurumiriria utumiri wa mbia thiini wa kaunti na thirikari ino. Roya oversight number 1 Ivetwe County Assembly tondu niyo mbunge ya Embu iyo ni yagirwo kurwo irumitie metha muno riu andu etu magikua uria kwagirire kavindari tagaka ni governor wa Embu na speaker wa Embu mekare nthi mavange gwita mbunge ya Embu nigethe thondeke kindu gitagwa supplementary. Mwenari wake speaker wa bunge ya kaunti ya Embu niwe Josiah Thiriku ni urauga ati nimekite uthuthuria wao na makandika rivoti iria cionthe ciagirire no ati governor Martin Wambora ndakoretwe wa kuirumiriria. Urabati ukorwa akiuria ni governor wa Embu County auru atiriri bunge kuvitukira reports yake nerutite mathina maria monthe marari Embu County mogima wa mwiri kana department ya keri aremetwo ni ku-implement report icio niki na varia marena gavana Wambora gukorwa akierithia ni atia marigitari mari agomu wariria ruvonge ruru ruvetwe vakuvi nuthu ya mbia cionthe cia kaunti makiuga mbia ciao iria matinirwe cia NHIF cia ndui itiana virwa kora ciagirwe ni kuthie kinyamwe marambira mathiri mara mai na mo masako mai wana mathiri na mbia ni matinirwe umuthi ikinyete makiria ya milioni magana 700 million ina matinitwe na itiravirwa kora ciagirire nitukwenda gutarirwo wega mbia icio ithiete kuni kwina department kuvuthira almost 50% ya mbia ile muranyita mwita county government honestly
no tukoro twina mathina mama turakora twina mo twangana mbia icio kwi mivuko ira matonya itonyaga. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nkatho cha mwanya ni untu bauga wa gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanrite na bautwikire nteto cheru thithatu ndene ya Weru wikendi endogeta kuraja no untu Martin Gichungi Ondula na kinyite na naibangite na ageni bantu kwa narua aria mono bakwithirwa bakiariria kutharanira gwa kura ndene ya kaunti ya Meru gatigati kangwataniro ya Azimio KE amona Kenya Kwanza ngakwendera kagita gake kana kinya utuko bubwe gambita Maureen Kinya mona neto mathitho ni Purity Richard.